Kublai pi baro shaka tup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakongsan mentaka sngi kilong. Rengkat kari India rakhe Republic Day ka Meghalaya. Lagi pau hajar tu ki pai dunget Catholic shaka Eucharist Procession sning. Yap hasyan arngut kilong kumi nak aksiden hamau diang ban. Rai kirang ba Catholic Zone 1 ban 8 markeliang kumshipara. Pat mentang ni pai shaki Khubor ki bakham bnia. Hak arpun riu tarik Kyllalyngkot hajar arpun riu ki Jylla bat kari India barok kawai kila rakhi ya ka Republic Day ka bah nyau nadu bakariti sensyar kari kala ai hakipat kari India ya ka jing sensyar pat ba banong trai bat long kenrat dalade ya lade hi. Hak arpun riu tarik Kyllalyngkot kat kendai spak sanpo. Barok ki distrik Meghalaya kila rakhi da ka jingkemen ya ka Republic Day hak arpun riu tarik Kyllalyngkot. Hamadan Polo Shillong ulat ke Jylla CH Vijaya Shankar ulalong ukong san bat lakentiu ya ka lama lairong jong kari bat shim ya ka salut haka jinyat pared ki kenhun pulit bat shipai kentup ki Samla NCC kenthei bat shinrang Meghalaya Bharat Scouts and Guides Putmuri Presbyterian Secondary School JNV Mauplang BDW International School Assam Rifles Public School Kendriya Vidyalaya NEHU Brass Band of Meghalaya Police but Border Wings Home Guards. Hakani kasngi ulat ke Jylla ulat samru yaki khusnam bapher bakentup yaka khusnam Tirot Singh Award hajar arpun riu Kyllalyngkot Arts and Literature kabalayo da Dr. Kenpam Singh Nong Kendri yaka patugan N Sangma Award Kyllalyngkot Kam Tremon Ngobha haka imlang salang kabalayo da Father Binoy Joseph bat ke khusnam Kyang Nangba Award hajar arpun riu hakikam yelekai sport layo da Samla Rio lang dahar. Hakani kasngi lapan kuburom ru ya uba haliwar ubadang shio pediang ya ka khusnam Padma Shri hajar arpun riu hanong ba Delhi. Lapan benaru ya ki khusnam President's Medal for Distinguished Service PSM kabala lecha ka Jubi Gabil Momin DIG ka Police Medal for Meritorious Service kalit uba Banshan Borlang J. Lalu, Komandan Bad Ubabu Chow Sinha Sub Inspector. Kitabut ki balapan inam hakani kasngi ki kentup na kitenat DCIC East Khasi Hills, Divisional Soil and Water Conservation, Territorial Division, Tourism, District Animal Husbandry and Veterinary, Superintendent of Fisheries East Khasi Hills, ka Meghalaya State Skill Development Society, ka DMHO East Khasi Hills, DFO Territorial and Social Forestry, District Agriculture Office, District Rural Development Agency, ka Office Jong Chief Electoral Officer Meghalaya, Directorate of Mineral Resources, bat ka Anti-Narcotics Task Force Meghalaya. Ya ka nam Best Tablu, layo da ka Directorate of Mineral Resources, Baar layo da ka Tourism, bat ya ka nam balai layo da ka District Rural Development Agency. New Meghalaya Secretariat, around 3,500 kilometers of roads under PMJSY, covering more than 280 eligible habitation, which were previously uncovered. Undertaking proactive measures to expand air connectivity, strengthening links, and opening new avenues for growth. For expansion of the Umrai Airport runway, the government has purchased 22 acres of land. After the signing of MOU, steps have been taken to operationalize Baljek Airport in Tura, signaling a new phase of regional air mobility. To enhance the urban life and transform our cities into more sustainable and dynamic spaces, the government launched a series of initiatives last year. Recently, 487 vendors were successfully relocated to the Mura shopping complex, and vendors were provided with dedicated kiosks and 20,000 rupees in relocating support. Initiatives to strengthen urban infrastructure
across Shillong, Tura and Jawai are progressing rapidly. The government is committed to attract private sector investment through the public-private partnership model to promote growth and provide employment to the youth. The government is committed. Palat Pau Hajar Ngut tu ki pai ringet Catholic ke Sning Parish syaka Procession Eucharist hak arpusan tarik Kyllalyngkot. Hak ni ke sengi la sedang de kemas berkhut tau kongsan Reverend Padar Richard Majau Episcopal Vicar ke Jylla Nyamba Shillong. Ukongsan ula penmentai ya kemas berkhut balasenran da Parish Priest Padar Pius Shadap, Assistant Parish Priest Padar Edward Sten, Padar Likot Singh Karmau Plang, Padar Raphael Mayong CMF, Padar Eric, Padar Ribansius Masharing, bat Padar Prasad CMF. Ki sister, ki brother, bat ki pait ringit, na keleng ki Shnong, bat ki sub-district jong kani ka parish, ki la shim benta da ka jing shit hem, bat jing riu blay, sha kani ka jing le nyam ba shong kun shong blay. Reverend Padar Richard Majau, ula kenti ru ya kalama Golden Jubilee, ka jingdap Sun Post nam jong kani ka parish, ka Banlong House nam 8,000 nyaw. La palat pat baru ya kalama Jubilee jong ka parish hakani ka sngi kenang baki pai ringet kinwa hala ki tenum yeng hadu bandakut ka jingrakhe ya ka Golden Jubilee House nam 8,000 nyaw. Dr. Celestine Lingdo MLA ka Sning ula palat pat baru ya ka kalender 8,000 riu jong ka parish hakani ka sngi. Hakapor no sngi la sedang ya ka Procession Eucharist saudong ka Shnong Sning bat la penkut Hamadan School jong ka parish. Kajingwan shim benta ka kunhun nong put nong tem jong ka cathedral band kala kring de ki Pau Hajar Ngut ki pat ringet ban pet iet ya ka Eucharist bakhut ka balayat lenti hakilat bat ki dong jong kani ka Shnong. Ki khna riamli kan thei bat shenrang kila penthaba klek ya ka Shnong Sning barokawe. Hadin ka procession la penkut ya kani ka sngi kraw da ka jingmani sakrament balaya lam da Reverend Padar Richard Majau bat la shim benta da ki pai ringet da ka jingriu blay. Kini le ba afak awe ni berasi ngin ka mabut de bes sa de blay de jini. Prasam berasi la itu berong bog Yesu berkeleng-keleng. Keleng-keleng shno di tau bat nanta ulai kai ulai lam bat ulai pengkai. Perasaan kita orang sejatian, Khubor Eucharist, kini kebetulan berkongsan ha, nampun kemajuan yang dihian bisa menjadi. Hak jalan yang baik Shillong jadi, uni usnam jadi part rumah, uni usnam jadi lady, yang the year of the lady, hak ini raisi jadi. Bagi kita nampun sekarang, nampak itu bagi perawat jadi kita kedua job kecil play jadi. Kecil kan jadi perawat apa kadaisis, kali ini kita berbicara tentang kongsan haru kata. Naklian juga itu commission, kira la prolong ya kecil, air seminar, apa di Paris dan kadaisis, hanya popsi itu. Bandar dalam hati berkom, bandar dalam ini bagaimana menterkanya dia yang bisa berjuni. Bandar seluruh orang ini jangan juga kita minta di Paris untuk berapa. Kenapa? Ini sesong, ini sedap. Adik aru pratrik ilaiha lalu pratrik jo bulan Januari bandai dekoi zon ba hak aru pratrik min sabnet ya bara di pratrik zon bandai champion bandai so itu di feedback kita sawan naik program bandai nak kali ni tai bon ba kijing kan di chai jo bandai koi di chai jo kalau kulo program yang dijual hari ini sejuni perasaan mengatasi ko abang hari ini si komi ia nulang ku bihin kesan hari ini Jubilee nanti saya akan Yesus aga jadi persen Jubilee ini kuat yang kami telah jom bihin kesan Jubilee ram kita tak ngerti si pun bak di sini jual lagi bihin kesan Jubilee perasaan pun bihin kesan Jubilee isyak kasih utang tapi buat Jubilee di balai berjalan kau ni si buat di tangan kau ni si awal di balai berjalan kau ni si pakai di balai berjalan lagi bihin kesan Jubilee. Kali ini khidmat nak bertahun ini. Ibang iba berlaun, umno berteruskan di yang sendiri. Mention saya hari ini commission, nilai syong nilai terbun mahal kita di soal jumut, kalau kita bagi ia ke enam salam. Pun mahal kita di issues,
Buôn bán ra chùa và hắn đi tụi nào buôn bán gì kì. Nên là ngili wano na kanya kami kumak pagigwa ba na ako kadang sisi berkuwe apa hati zon berkelawan kini ke Shillong kini ke family apa kado. Kini bisa berjuni kan ke pada juni sekarang ke imam salam juni sekarang ke pada juni sekarang. Di tanglo min skill down di tarukan. Itu aja ngili wano kanya kami kagak tagoy team ko topic pagkatay kiye bisa. Kali itu kita bayar tentang apa ini kami berat. Ka aksiden kabalaja henen ke janmiet arpusan tarik Kyllalyngkot hakapor kumbah nyau baje menmiet. Kala dekat eka jing im arngut kilong keme bat iwei iklung kentai bat driver kila mensaujur haba kakali alto ke ten baki syong kala tenra kensan ya ka wei ke truk ka badang yeng harut surak. Katai ke jingja aksiden kalaja hasurok ba National Highway 6 haki benta jong ka Shillong Maudiang Ribhoi District. Kibriu kibala sakhi kila yoi bakane ka alto keten kala tenra eka truk ka badang yeng bat ladu arngut kimen sim jong kilong kemi. Kane ka alto kala julor bhor na kane ka jingja. Ki pulit na nongpo kila 1 mardor sya kane ka jaka ban yarap eki briu kibalangat hakasau kasian. Kijing tokit halor kane ke jingja kidang ya chaprang. Open to them. Good force to. Yeah. Kinong ya lambat ki dekot ke Sengrangba Catholic Zone 1. Ke bakentup ya ke parish Maukhar, Mauyong, Maulai, Mautawar, Mauprem bat pentor kra. Ha ke lumpung ya kenduk lang bakendai 9th Convention kabala long arsngi ha Mauprem parish bat kut ha ke arpusan tarik Kyllalyngkot kila shim ya karai ban iet markeliang kum shipara ha ke jing im jongki. Amduna shi hajar ngut ki dekot jong ke Sengrangba Catholic kila shembenta hakini ki arsngi ban yamir jingmut bat yata ya ki pang bampun jat ki bayade ban kentiu ya ki longying longsem ban penjanai ya la ka jing immen sim ban penskem jeliu ya ka jinget ban trehok ya la ki kamram bat ban kentiu ya ka imlang salang hasnong hathau ha ka Jylla bat kari barokawai. Hakini arsngi kini kirang ba kila duryap bat penet jingmut haki jing duai bat haki jing puson ya ka ketin ublei. Kamat puson bakila shim hakani ka lumpung kalong iet markeliang kum shipara. Hakani ka lumpung layamir jingmut bat yatai sanibha halor kapang. Ukpa unong yalam jong ka yeng kasem udon ka jingkit kli ka bakraw ban betin lenti ban sumari kilong keme bat yala ki khun ki kti da ka jing it da ka akor bat da ka jing sumar sukher ka bajanai ki yeng ki sem kristan kilong ki maunong rim baskem ya ka jat benriu ya ka Jylla bat ya ka ri baro ka we ha ka arpusan tarik Kyllalyngkot ka sngi penwa ya ka ne ka lumpung Reverend Padar Jemiris Shilla Chancellor Shillong Archdiocese ulalong ulengdo soblei bakongsan
ban penmenta ya kamas pekut rengkat Reverend Padar Edwin Kahit Parish Priest Mauprem Spiritual Director Kaseng Rangba Zone 1 ban Reverend Padar Liu Yaubor na Maukhar Parish. Hakasneng kekrau upadar Jemeris ulah kentu yaki Rangba Katolik ban long ki Rangba ki ba imsngi haki jingduai ban ya iet markeliang kum shipara habaro ki liang jong ka long briun man briu ban ya teli melon ka we ka jingmut haka jinget kum bala kentu bat sandur da uji sukris. Uba Stanis Nongkendri Presiden bat uba One Star Karbani General Secretary kila penpau ya ka mensiem ka ba kemen da ka baong kani ka convention kala long ka ba job bat ka ba seiso shika day Barok ki dekot kila let pai shala yeng la sem da ka jingkemen bat da ka mensim ka ba dap da ka jing shirhem. Lajit ya ka parish mauyong ban penlong ya ka convention ka ba shipo haus nam arhajar arpuhnyo. Kajingan jombi kumgiramba pakin julu kajingi khuborkhasi tuile markaya kumshipara. Ikman bertanggung Archbishop Jylla Mandal Unit National Wajib Saya boleh lebih berapa lebih aku boleh sini jauh kejeng kedua. Hari ini kan step menyusun yang kejeng boleh kebahikai ini kejeng ini jauh kejeng apa jauh kejeng public ministry kejeng apa ikal kejeng yang kedua ini Bosco jauh manjus dalam pesawat berkata al-Fulani. Kejadian apa yang terjadi? Dia berbuat kesukaan untuk mendorong dan ikut apa? Ulang tahun yang terjadi, akan pergi batu ulang yang ikut lakukan atau mencintai kalian. Lakukan ikut hari Sabtu sampai batu ulang apa yang berwujud dalam sehari. Dalam kelam berwujud ikut desi dan tercipta hak jiwa mereka. Hendak mengkap para ikut tersebut dalam umat dan show yang baik waktu bersama ini. Teman-teman, kejadian contoh dalam konsisten kejadian kerana terdapat dari jumpa di lomba muncul di lomba ini. Banyak kejadian berbeda, kejadian berbahaya, maka Shillong contoh dari Pansumar, Bandar, Bandar ialah kejadian dasar. Khuborkhasi jadi Pansumar berpenghar yang ikut Bandung kiri crowd, Bandung kiri crowd ni pun ikut dua tadi, dan ikut dua ni pun ada jenis lagi Bandung berbor kiri crowd atau jumlah dari jenis jadi. Kaji syar'i jauh ikut kali Bandung kau hal jenis. Malah saya malah ketemu dari Bandung berbor yang kira bagi kau hal jenis. Pada kau dari Bandung dari Bosco di jenis berkata. Eucharist cuma Bosco lupa semua besar dan terang. Namun Kristus Eucharist kerja. Kementerian mulai berkira dan baru pertemuan ialah yaitu Khuborjylla. Commission Eucharist dari Commission Pendidikan Penjalan bat juga perlu berkira. Kaya itu menjadi ukirama hoi mungkin agak berlaku syekri nak dengar kebang kopi syekri nak dengar ulang. Kejadian jombi hal ini besar kerana berpenjah yang judul kerana berpenjah bagi kejadian jom disabitkan berhitung hal ini. Jari pemberontak isu yang mereka Nimdan PAK berbeda. Jadi dalam bentuk konflik pembayar Khubor komputer bos isu yang terjadi berbuat YouTube channel. Rengkat kari baro kawai kari boy distrik kala rakhi ya ka Republic Day ka bah nyau poh nyau ha ka arpoh riu tarik Kyllalyngkot ha ka ba ki pat ba kilawan ban shimbenta ban sakhi ya ka jingle kemen bala penlong da ka district administration ha madan NSCA paham sim ha ka ba uba met ba lengdo menteri boarding elektrik ke Jylla ulalong ukongsan ban penher ya ka lama lairong kari ban shimbenta ha ka Rashtriya Salute March past taki pulit ki kena skul ka temri boy. Nalor uba met ba lengdo UMLA ka nongpo ba middle bonds im
Kong Rona Khumdej MDC kan Nongpo, ba Isen A Hin MDC Umroy, ba Matthew Makdo nominated MDC, Abhilash Baranwal Deputy Commissioner Riboy District, Giri Prasad Superintendent of Police, ki officer na kitanat sorkar paper. Kajing rakhi ha kani kasngi kalong kabasyong kun da kajing shimbenta jang ki khana school ha ki program babon jat ki bakentup da ki shat ki jing ruai ri bat ki jing elekai penbernya. Khubor district kila samru eki busket paper ha kate kasngi syaki kun huon bat ki nong tre mons ngobha ki bala syakri bat kentiu ya ka imlang salang ha ki liang baro. Laai busket ru syaki school batbet ha ka march pass bad eki tablu jang ki tenat sorkar Haribhoi district. Kyllalyngkot lapsis pasan bosnam yang ketiruai itli jungi kabande mataram kasih ni ada ke kamu balai budai yapi ibai nongsos bayi jong Jylla jungi agar ada sini crowd ini tilam yang sosial pada bagi benpau semua ialah kameri bagi garis sosial ia burung ru ia Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाकी वे किनो यलाम कि बला आईटी में पर से मन पियो हंगी या पेटिंग ना लोड इसोरो या किरो इली ना Jylla जो या उतिरा से उकिया नोंबा बार kan sama नशीब के के कबू बन पाओ कि जिसोपुरम या के ट्रेस टॉप के IT जो किसी पाए कि paramilitary force बाकी Meghalaya police Jylla tam bati pengo joki wala jinso baka jinsong sinai yangi kinong song sno aga ni kasnem balale Shillong Jylla Jylla kalong ka Bosco presnai aga snem balala nilala man balong ni kita masak tu ya kijurki ya kisni krau lam balong ya kita masak tu ya kijurki kisni krau lam don kijik betot ya buton manora ya kijisok Jinsina hasil Khubor asam Meghalaya. Jinsim la tiap luar bersarkar Samla pangam West Rangers. Keredan nak jemput kecil kenaan. Ha kebaki nomrak jungi ilang pendat yang kejemput. Yang marak jungi. Itramlu manpet. Yang kecil kenaan Khubor Indo Bangladesh. Bagi penor yang ketam. Tak kecil Shillong EBSF. Ila betaru yang Deputy Commissioner of Procession yang Village Defence Party. Manwandra yang diteruskan Shillong Khubor Sam. Meghalaya ke Jylla ke arah kerja yang kita menuju. Pastet Eucharist akabakisni misaki yang kecil ke GSDP laknai 0.20% akaslan mangtaka arja arpusan. Tam dan asya Nausnem arja arbubram. Kedai tamka ke Jylla berpena yang kecil ke Eucharist 10% yang GSDP lalai senam lenter hari dalam COVID. Pada poin ke Khubor, maka Meghalaya terkenjon rupus nem kejunyo ilah kejong Jylla idon hak lagi berpenolong yang ikong ke sorkar bagian tiu Malaysia yang kayo akod apo nem arja lekuar. Meghalaya kecil na harba nado nem mangka arja kapra kejia. Pada itu ki Khubor ngelapoi syakabakut terhadu bangindaya syambiang kublai shibun.